ایوار باش کردستان، ایوار باش تماشاوانین چارپل مدیا. ام به برنامه یک نو یا پانوراما هفته دیسا بورنه. و کندزانن ام وکی روبریا چارپل مدیا به برنامه ام شش کسن بره و دبن هر جاره یک جمعه و جاره درامنه. حواله ما یک برنامه بره دبن یک جه برز میرزا اکار، سیراج کرجه، مهدی چلگن، حنفی توران و نیمت ممتاز آیدن و از ام برنامه بره و دبن. ایشب لگل من دو میوان منی هجاهنه که امی بویرین هفته د پانوراما هفته ده بنرخینن شیروه بکن و بوربن. میوان من برز اورهان کایا و برز فیصل تاشکران هن هر دو جی بخیر هاتن پانوراما هفته. نافخیری دبه. مرحبا جوره. خیران داروی زور سپاس. بله به هفته جی وک همو هفته‌ین دن گلک بویر رودانه ما هن سرنویس هالبجارتن جبو که ام ایرو شروع بکن و بنرخینن که ام تماشا بکن سرنویس هفته چنه. بله ام بمجرد خواه یا کم دست پی بکن وکواجی هنجی هایدارن لسر بانگوازیا سروک گشتی جهپی کمال کلچدارورو که سیزده ویمه بیانک دا و گوت پارتیا که از سروکاتیا و دکم جی د پاشروجه ده بویه صدما وکرنا هن برینان. گوت که دمک دریجه من خواست از اف سیستما که بویه صدما وکرنا وان برینان بگوهرم. نوها جی وقت هاتیه که از بری خو بدم دروه. از دکویم ریویتیا حلال کرنه و حلال خواستنا گرتنا وان برینان. بله کلشدار اولو دبجه ورن ام لهف حلال بکن. لهفدو حلال کرن هم جبو جهبه و هم جبو ترکیه باشه دبیجه. اف گوتنین کلشدار اولو بگمان بو خالای یکم یا روژویا سیاستا ترکیه. پارتیین سیاسی مدیا و روشنبیر و بیان کلشدار اولو جور به جور شروع کرن و هینجی دکن. اردوغان لسر بنگوازی کلشدار اولو گوتیه او تنه دخوازه روژه و دمانو خلاص بکه و بکیجان جبویران دست بی بکه جبو حلالیه و جبو جنوسیدا درسمه بکردان را چاوا حلال کرنه بخوازه. ایجا اف پرس جیج اردوغان تی پرسین گلو اردوغان بویش روی بور لرنگه خوناده گلو نه وظیفه یاوی که جنوسیدا درسمه بفرمی قبول بکه. کک فیصل از بیت دست پی بکم اون و بانگه چاوا شیروه دکن کی لکه وجبو چه و حلال بکه. ایوال باش که کردستانیان هجا ایوال باش بینرین هجا بریک از برسیوات بدم البته چند روز لترکی بانگوازیا کمال کلچداروغلی
پر دنگ دایه یعنی کتی روژه بین نه هر کس بیا قال دکن بحثا حلال کرنه دکن راست احتیاجوان هیا بس اوب کی چا چه بکن بریک از برسیوا ویا بدم از خوازم بحثا تشتکیدم بکم یعنی وقت بو مره باش فهم بکه نها شرکتین مزن وقتا دخوازن رقلاما مالکی خواه بکن پرسونا کی آوا دکن پرسونا گوتنک لاتینیه یعنی وک فیکتیف شخور تشکی حاضر دکن دبیجن اف شخص ونی عمري جنسيتي وسائر وسائر لوكد جي چند سالين وسائر تشكي عجبين وقور بيجي قامبانيا رقلام اخوات شيركن يعني دكار مثلا جبو بارفومك بفروشي يعني جبو كوزماتيك بفروشن دبيجن ويا جبو تايبتي جبو جناي جبو في عمري وقور بيجي بروغرام اخوات شيركن قامبانيا يعني دكار جبو جنجابه دكار جبو ميرابه وسائر إذا كم زيادة افتشت ال بارتياجي ده هي دن هذا بارتياجي تابي بشكل كي وك جروب وك كليك تي ناس كرن بتايبتي بتشي جارجونا تشابا دم تشابي تركي بتايبتي دقوتن كليك يعني كليكا اونر مان كليكا كلشتار اولو يعني ادن يعني دكار سي چار جروب ایجار دنا واسه چا گروبا دم بیامن ایک هریب قوت ای هری دسلدار گروبا اونو اومنن yani az dibêjim bes ek wekî difikirin ez xwazim bêjim yani ne şertek ew be bes ek wekî difikirin îcar onur oymen nizam tebîra we 2009 bû vêm qey 2009 bû serarest eşkere qetliyama Dêrsimê parast digo baş bûye yani ne ew ba erê dê giriyan dê me insan hat piştûn yani digot dê digirîn ji ber ku vê demê kampanyek hebû bira analar ağlamasın bira dê negirîn ew ji digot dê giriyan li Dêrsimê bes bi xisaya wî kî em bi ser ketin yani yana ew ê perçekî wenda bikirina vesaire îcar însanê vê dirê însanê wek onur êmen ez dibêjim ye herî xurt ewin û ew ê kemal grûpên wek însanên wek Kiliçdaroglu ew ê nikaribin zû bi zû tişta biguherînin heta niha Kiliçdaroglu negotiye Dêrsim yani dibêje Tuncelî û Tuncelî jî ew kesêk waliyê Elazığ yanlış bûm Tuncelî yani destê Tunç ji wir tê yani eciqandine û ji wir tê hûn yani gotinek heqaret e ya rastî îcar وقتاك مرة وني دنارة زوزو أويز باور ناكمة بقارة بلكي حاول بدن طبعا من قال ديريك از كاتب مثلا كردا جبر كد أو حلالش ما قالك تشتيدن جاي قال إنسان يدن دكن نظام سوما دكن غازي دكن جزي دكن فلان بس إيه جبرك إما آلية كردي على قدر كاز ديريك جبوي كاتب في مسألة طبعا أفيا وەک میسالە وەک میناکە مەسەلا گروبا سۆزجی ئەو jî piştgirî perçekî CHP'ye heta niha sözcî qet ala Kurdistan qebûl nekiriye heta wek wexta wezaret berpirsiyarên Kurdistana Başûr hatin Ankara hatin İstanbul wexta ala Kurdî darxistin digotin bes parçası yani ku ya jî qebûl nakin hesa bike îdî yani يعني كevin paş yani Erdoğan xerab bes vana ji wan jî xerabtir yani qet tehmûl nakin hadi em bêjin wana tişkî wana pir tûjin em bêjin wek însanê liberal wek Ertuğrul Özkök mesela Ertuğrul Özkök nizam têbîra we demekî serarast Kurdistana Başûr tehdît kir got em lazim e ev THR me şerê F-16 لسر Erbil'e bifere alçak uçuş yani nizm bifere o 2000-3000 mal hacı wan 5 kananlık akli wan 5 seri wan yani ders bidin Kurda ders bidin Kurdistana Başûr îcar çerçeve ev ez dibêjim zû Kiliçdaroglu ew nikare bi tiştekî biguherîne tu baweriyan pêr tune ye
كاك فيصل دبيجن قلنا هي دولة ترك أو قبرك أو قجلك مينا دفي هر دفري بخواره كراس بكن وكلك كحلال كرني دخوازن. أري أجي أز دبيجن زحمته يعني جبو تابعتي جبو جهة زحمته يعني أو إيه قتلام شكرن أو هين قال نكار نافي أو قتلام كرنا درس من نكار التلفظ بكن أيو شا ورن برما والحاصل از دکارم تشکی ولی بیجم بکرتی يعني زديدر درجك ما في حواله دنجي اورهانجي وچيكنك مندانكم لازم ام كرد اف گوتنا سيد رضا قش چرچوه بكن ولدار وخن او گوتنا ابو من از لهمبري درو حلين وبسر نكتم او جمن رابو درت لمنجي لبر وچون ندا عردي بلا اوجي ورا بلا بدر لك اب شكا ما افلا امي يعني حلال بون كرن باشا نخرب يعني برب عليه ما ورا اميش فايده جبينن برا قال ما بر انسان ما بر ازياد كشاندن قناج او جندرا زحمتيه بتشك جي نفس بسين او جي باشا بس ام بشتاخو الناس بان بيجن تمام خلاص بو ابيدي خلاص بون از خوازم بالا في تشتي بكشيرم كاكورهان لهف حلال كرن تشتكي وصايك دما مروف ان حقيقك لهفدودك ولي بوشمان دبا جبو لهفدو ورن روبالك نوفكن بانجي لهف حلال كرني دكن وهذا زانم قالو تشتكي دولتا تركي دقالي كردا كريا دكافي تشارشويا لهف حلال كرني قالو كلجدار ولا ببيانك واجب شرفايك وا نزانك دخوازيا لهف حلال كرنج آلية كده جي قبول كرنا اللي قبول كرنا غلطية خويا اللي بورينو ازر خواستنا جي وبوشمانيا كريارا يجي قالو نزان بيا تشد بيجي ايفيدكم برنامج سركرتي با و ايفيدكم ام کاربن بیرو رای خو جبو ملت خو پیجن دوی مسئله ده پیشی گلک هم ویا بزن بن جمهوریت ترکیه سر انکار ملت هاتی آوا کرن اگر يعني حلال کرنه که هبه گلک پیشی سروی بابته مروف هفدو حلال که یک گلک جمهوریت ترکیه ویا قبول که کو ملت کرد انکار کرنا ملت ارمن انکار کرنا ملت روم انکار کرنا و جمهوریت کی سرت نبونه وان آوا کرنا اوا زور مهمه با من کلیشداروغlu آتیا مرحله کی اب هنه کی شرکت کو سر دنگدان لیکولی ندکن دوی مرحله داوی دا بر روش بروش پیشتر دچن و اوجی خوازن که حتی ایرو نکوکیان لگل هنه که صنوفا هبویا هنه کی ملتا هبویا هنه کی که جیانوان جه پی فرقتر بویا نکوکی لگل وان هبویا دخوازا وکی که او نکوکیه که دور مصطفى کمال وته که دو پرز لگل خو اینای حتی ایرو که هر دو پرز جی مسئله هر دو پرز گرینگه که حتی ایرو جی هی باوکی ناتیه چاره سر کرن او مسئله یکی جی چی بوم پرس کرده پرس کردستانه یا آد دوا جی ایکو جیانوان نوکی کمال آتاتورک بویا پرسوان هبویا او پرس ایرو پچکی آتیه چاره سر کرن فقط پرس اصل که دعوه لیبورینه و لگل وی ملته به هفدو حلال بکن گله که پیشی اف جمهوریته که ایرو هاتیه حتی ویگا او خودیه ریوبره وان برپرسه وان ایک وان اداره دکا دعوه لیبورین ملت کرد بکن و حق و حقوق وانه که ناو نتویده وکه بویه ایدی
نبخرس يعني بويا حقكي روا يه ديمقراطيك زمان وان عادت وان عرف وان بوان ملتا بدا جيان كرن او دبا مرحله كي او دبا بتشكي وكي دعوه ليبورين الوان بك فقط وان مثلا جي او تشتنا جبرويه كي وقت تبري خو بدي مجيه كرد وكردستاني نتن الكردستان باكر الكردستان باشور عيني تشتابويا بيجي وحشتادا عبد الكريم قاسم وقت احتلال عسكري دبا حكومات او بخون نامت شينا بو مالا مصطفى نمر ودعوة العراق دكا دبا اوي حتى ايرو وجيا الباج دا مور نيدام بيغوا ولاتك آزاد آوا بكن حتى چي وقت حتى كوبي عرض قرا دورة بره خودية عبد السلام عارف دورة بره صدام جي حتى صدام جي وقت داربردك وحتى كوبي عرض قرا او جي لقل كردا باش مشى حتى بيمانك يشيتك وكي بحكم ذاتي يعني حق اوتونومي حتى كوتي حتى هفته وشاراتي هفته بينجا بشتر جارك دي او ايران بيكتين او كده يعني ما بس تمشيها وقت دجمني كرد دكا تنقاف دبن براستي ايرو يعني حكومات ايرو جي وايكو ويصبي حول ددبا حكومات جي تنقاف بونا يعني همش بر مسألة ملية كردا تنقابونا همش بر زمانوان تنقابونا هم ايدي ملت خون كارن تير بكن تنقابونا انجا تخوازن كوارم ببن اقتدار وقت ببن اقتدار جي تخوازن خوب كردا و بهنك ملت دي خوش بكن و بيجن افا او تشتي كود باج دا مايا اما وان نينن روجابي ام هاودو حلال بكن جنها وبيدت هنك تشتدي بين الروجبة بس قناعته من أو هالوستك وإيرو جابج دقرا عين وكي هالوسته كمالات تركيا وكي هالوسته دمر على كوتشو ديار بكر جو بس كرت رعاليتا سنيتا يعني جو رعاليتي كردي عم نازدكن دورا مسعود يلماس شوغو داخل بون تركيا بو يكيتي أوروبا لآمد دارواز به ديار بكردان geçergo بله دوره جي طيب اردوغان شو دياربكر بو او نحقيه كو حتى يواتيه كرن دولت وين نحقيه كريا قديه في دولة ازم دعوه ليبورين دكم ودو ساشون دا دست بتشتكي ديكر كمال كليشداروغلو ايرو وازا وي تشتكو حتى ايرو هاتيه كرن بكا واز باورناكن كو وكي حتى ايرو هنكي براسي دهنك مرحلة ده هنك قاعدة باجيات نهافتن أو كاربة حوقة جيبك. الرياليتي وقوتنين كودبيجن بتشكي نبتشكي جالكي دوري هذن لشكر ترك حتى إيرو جيبي حفتي يجي إيرج دقرن صار مالي كردان مال باتا قول باران دكن ودبيجن بسرناوي تروري يعني راستي أوان وتشتكو دبيجن اللي هفناي از باورم كلجدار اغلو خب جو بايدن بمقايسه دكا جو بايدن يك جوان سياسه مدارنا ليبورين بيجن حلال كرنه بسركتيه د بايدن د سال نوتي دما سناتور بو لدج زواج هوموسيكسوال ابو وكنمونه دورت سال 2012 ده برنامج كده قلت كو فكره فغهرتيه ونهاجي نل دج زواج هوموسيكسوال ايام ويا دنك قزنج كر هروها بايدن ده سال هفته ده لدج بوك خوندکارن لامریکایین رشکو سپی ده عین اتوبوس سرویس دا کو زاروکان خوندکاران ده بردبستان عین اتوبوس ده هرن دورجی کمالا هاریس اب هلوستاوی رخنکر والسرویجی جوی بايدن اب نرین خو دیسا گوهرت و لیبورین خواست بوجی نما کمالا هاریس وک بر اندام جگری سروک جی هل بجارت از باورم کلجدار اول دخوازه تقلید بکه لی جبیره دکه که دولتا وی و سیاستا دولتا وی یا ندموکراتیک
هناكيش برادك كوخا بديوار مقياسة دكم بله تشتكي دنكو هند خوازن لسر في مجاري بيجن هي أذكرم تشكيلي زي لابك مجبيكر بله أذكرم نها قرشدار أوي حلاليج ما بكار بخوازن نخوازن أو بيشك بمجري داية هجر أم خرد بن أم يك بن وأم بقوات بن أي ورن حتى أم قاس بن أيو شما بخازن تحتي جوانتنا از وقت میناکک بدم دشار جهانی یا دیامین ده سویسرا نوتر يعني نكت شري بقلك تشتي جبركو هم دناف خو يكبون هم حاضري هبو يوان هبو بآلية دبلوماسي جيانين او جبروي نا او آلية دبيجن و نجي نازي نكاري بجسارات ناكل كو إريشي سويسرا بكو جبركو إريش بكرنا اوي زرارة بديتنا إذا هجر أم كرت أم خرط بن أم يك بن أم بهيز بن أبي ورم برحتي ورم بمرد هرشتي رونم بباخفن يعني قوتا قلجداوي بكار بمرة يعني بخواز نك بكار بخواز بمرة حلالي بخوازه بمجري داي قالوا أم خرطن قالوا أم بهفرن يانا أردوغان جويهين جسارتي تربو سرراست با برزانی کرد مسعود برزانی کرد آنی دیاربکر شوان دعوت کرد و سایر از باور نکم قلشدار اوغری وی جسارتی نشان بده شخوا ترکی روش مازال ترکی دایا داخوا زمان بله شخوا ترکی به ویش روی خوا بیان خوا تبل هفکری آنها وی جوابه بله ام هگر شروعي وزد السرفيانا ما بنم درباسي مجرد خيا بله روزا خان يعني مروف كارا صميميتي وان تست بك بيجن فرمو بيشي ام جزمان زكماكي يه دايكا بلا زارو كما بزمان دايكي خو پرورده ببن بلا ويه تيخن قانون اساسي ام باور بكن كو و سروی ریچه باوکی دیجی و کاربن کرد و اوا یا جو ارمن و اوا یا جو روم و اوا اف دو کاربن حلال بکن فربو کرم کن جوه هم دست پی بکن لازمه هم جی دوی مسئله دوان تشویق بکن بله گلک سپاس ام در باسی مجره خویا دویم ببن مجره مایا دویم لسر توسيات كمليا كارس يا بلند يا كارسازين اندستريا تركيا حفتايك بري رابورك ج دسدو سيو درو بل بسرنويسا آواكرنا پیشروجه توسيادي وشاند وك هندزانن توسياد يك ج سازين سيفيل يه تركيا هري بهزه كم دبيفن ولسر روشا ولات كم جار رابورا بلاف دكن راپورا وان بریا ویا بریا به 14 سال بو 2007 ده بو باورم یا بریا وجی 24 سال برید سال 1997 ده بلاف کربون بمناسبت و راپوره سروک توسیاده سیمون کاسلوفسکی به بیان خود چاپمنی ده خوانه کرد ده بیان خود لسر پرسگریکا چارسریا پرس و پرسگریکا کردیجی سکنیه لترکیه نابجن پرسا کردستانی و کندزانن دبجن پرسا کردی بنارينا و مروف راپورا توسياده چاوا بنرخينه و شروعين سروكه توسياده جي مرا چاوا بنرخينه ام جكك اورهام دست بكن زور سپاس کم روزا خان با من يعني بقاسي كو اس تعقيب دكم توسيات يعني كومالين كارسازن هري جورا يه تركيا كومالكي ايواريا و شمش وجي توسيات تعقيب دكم كارم ببيجم كو توسيات ج صندوق ترکیه کارکران daha پیشتره daha مدنیتره و daha بجسارت جی و دوان مسئله ده جی
بویە سەبەبێک و سەرۆکی خۆ سەبەبێ ڤات شتا دایە کوشتن مەسەلا ئەگەر بێ بیراوە ساقط قەبانجی سەرۆکی تووسیاتێ بوو وەختیویدا هەنێکی پرۆفەسۆر راپۆرێکی حاضر کردبوون ژێرەژی دگوتن پرسکرێکێن ڕۆژهێلات یانێ دۆغ و سۆڕونە وی چاوێ تورکێش دەرکەت یانە ئیدی حەوقەژی زێدەیە چیزمەیە ئاشیۆرسن بوو کو ئەف تادید بوو سەبەبێ کوشتنێ برایوی و سەکرەتێریوی ئیرۆژی یعنی کار بدەست بەڕاستی تەبەقەکی زۆر عاقلە یانێ سەرمایە خۆ بە زانە وێلکو دەرمەحافەزە بکە یانێ تەنێ سەرمایەکردن زانە وێ هەنێکی دی نەکۆکی بخۆرە بینەوەرە و ئەوە یانەژمێ بەرکی هەوە 30 ساڵە 40 ساڵە لەسەر ڕەوشێ تورکێژی لێکۆلینێ دەکەن یان بە ئامن ئەو گشتنە قەناعەتێکی وسە کو ئەگەر هەنێکی جوان زۆر دەوڵەمەند ببن هەنێکی جوانژی نکارە نام بخۆ ئەوە دژایەتیکی مەزنە وێنەکۆکیە مەزن بگەل خۆ بینەوەرە یەک دۆ یانێ تورکیا پڕ ملەتە ئاوا بووە ئەو زانە کو ئەف مەسەلەژی نێ چارەسەرکردن وێ تورکیا نکارە بکەوە ئەمساڵی وان دەولەتێک و مەدەنی و مۆدەرن و دەوڵەمەند بوونە و ملەتی خۆجی دەوڵەمەند کردە و دەوڵەمەندی تورکیا ئیدی گشتنە قەناعەتێکی وسە شەڕێکی نافخۆیی و بەر بەدەوام وێ نکار بە دەوڵەتێکی مۆدەرن ژێ دەرێ دەوڵەتێکی دەوڵەمەند وێژێ دەرێ یاژی دەوڵەتێکی بە حزور وێژێ دەرێ جبەروی ئاوێژی یاناوە 30 ساڵ 40 ساڵە ئەف کۆمەڵای دەوڵەمەندی هەری گەورەیە تورکیە 5 ساڵ و جارێک 10 ساڵ و جارێک هەنێکی راپۆر دەدن و بڕاستیژی ئەو راپۆرێوان یانە وەکی کۆتبەرێ دژی من ئیفادە کرد ji sendîqê karkerêwan ji partiyê çepêwan ya jî ji partiyê rastê wan daha moderntirin daha pêşverûtirin ez bêjim îro jî giştine qenaetekî wisa ji bo hikûmetê pêşerojê wekê xerîtekî avekirine û nîşanê wan din dibin eger hûn van tişta bikin em karin bibin dewletekî mifereh ئەم کارن ببن دەوڵەتێکی سۆسیال ئەم دەکارن هەنێکی پرسکرێکە بۆ چارەسەر بکەن بڕاستی ئەو راپۆر هێژایی کو ئەم کوردجی کو مەجی عەلەقەدار دکە باکوڕی کوردستانê wê raporê bixwînin bi rastî jî heger ku dewlet wê raporê pêk bîne hemû pirsgirêkan destnîşan dikin bi zelalî bi zelalî bi vîdyokê jî vîdyok bi 2 deqeyê pir bi zelalî destnîşan dikin pirsgirêk bi pirsgirêk madde bi madde çareserî bi çareserî yanî bi argûmen û bi çareserî û bi destnîşankirinê pirsgirêkan pir zelal amadekirine belê kek Feysal tu li ser vê pirsê çi dibêje rast e min jî wî çîxwand ew nûçe raporek dirêje yanî ser sê xala çêkirine ew xal jî her sê xal jî dibin wan jî 10-12 bin xal hebû ev rapor ne tesadüfî yanî gavadin te got her zûz û çênakin rast e zûz û çênakin wexta çê dikin jî ji ber ihtiyac heye ev ihtiyac jî pir tabiî ye sermaye aştî dixwaze sermaye aramî dixwaze cêk aştî tune be cê aramî tune be cê gengeşiye be nikarin kar bikin ew qezenç nekin yanî li dijî hembûna wan ew ê çaxê ew ê çi qezenç bikin ji ber wî jî daxwaza wan normal e makul e yanî gor hebûna wan tişkî normal e ku tiştek dixwazin jî tabiî ne aştî dixwazin yanî ji bo berjewendiyê xwe viya dixwazin ev jî dijî de ye بله gelek spas ji bo şîroveya we em vê mijarê li vir bihêlin em derbasî mijara xwe ya sêyem bibin
وزیر آیا که سر وزیر پاراستنا ترکیه هلوسیا کار که دبیجه نه لترکیه و نه جی لتوجی کردستان تنه دی 16 ومه دی چرچوه یا گوتو بیجن کمیسیون پلان و بودجه ترکیه سال 2022 ده به آمده بونا وزیر بروانی ترکیه هلوسیا کار گوتو بیج درباره بودجه بروانی یا ترکیه ده هاته کرن لور وزیر بروانی ترکیه دی جوینه ده راگیاند گوت که لترکیه ویانجی لدربه ترکیه هرمک جغرافی بناو کردستان نینه دناوان گوتنه ویده به گمان کینداری و تهدید جی هبو لسر ویا هرما کردستان داخویانی یک بلاف کر است خوازم بریا از مافیا خفتنه بدمو از و چند رزق جوی داخویانی اجتماع شوانه را بخوینم داخویانی هرما کردستان واد بیجه وزارت پیشمرگه هرما کردستان به بیانه که برسیوا وزیر بروانی ترکیه ده تکس کرد که گوتنین وزیر بروانی ترکیه هلوسی آکار انکار کرنا کردستان جیه ماتماینا میه جبو ما جیه پرپرسیاریه جیه پرسیاریه کسی که دی پیگاه فرمیا دولت ده ری بخواه بده انکارا راستیه که دیروکی دموگرافی و جغرافی بکه که در راستیه وی ده وی بخواجی باوری پینینه وزارت پیشمرگه اماجب سردان هلوسی کار آبو باشور کردستان جدیده و ده پرسه ده بیجه وی برزی بخواجی سردان هرما کردستان کریه گلوج مره نابجه او هرما سردان و کریه لکودره و ناوه چیه هر وها داخویانی دی بجه اگر او برز اکار گمانا ویجی هبونا جغرافیا کردستان هبه بلا لبلگنامه و دیروکا عثمانیه بنره و دمه دی ببینه که کردستان هیه آن نینه بله که کرهان تو چید بیجی؟ والله براستی yani tişteki bemanat binim yek adı do nikah vezir kiye vezir Tayyip Erdoğan'a Tayyip Erdoğan bxovi ala le mata yani le frokhane İstanbul dani gel ala Türkiye u peşvazi Kurda kir yek bu le komcivi nevan fermi veke du devlet لعنقرة وي آلا كردستان داني إده أو آلا كردستان يا أجر وي آلا لدرك لايق درك دي ببينا أو نزانم فقط أو بخوجي وكيكو رايدارن باشور كردستان دبيج أو بخوجي كردستان أو بخوجي بنوي آلا دا لقالوان كومجوين كدنا ياجي لقالوان باسه هنك تشتهت يكرن yani gotnavi kabul kırnı na kabul kırnı vici zorna mühime. Çünkü hiv bçamure na ve şartın. Kurdistan haya ve her habaji. Eğer polisi akar kabul bikaji, eğer nekaji. بله کک فیصل دبیجن کردستان تنه جالیه دنجیده گمرک دنابینا کردستان هرما کردستان ترکیه ده روزه به هزاران کامیون و ترین اینترنشنال یه نتوی دچن آلیه کردستان آلیه دنی سینور جالیه ترکی درن آلیه هرما کردستان و آلا کردستان راستین لشکر هرما کردستان پیشمرگیان راستین انکار امباسادور وان هنه ترکیه لری روزانه بالا فرج ترکی استانبول دچن پایتخت کردستانی هولری یعنی ویا چا سری خو نه کو سری خو مراد خناف قومه تو سرویا چت بجهاتش کیدنجی او مثلا انکار کرنا کردستان و ناوی کردستان بلکه تبیرا و او جنا کو ناوی کردستان بو چوبو ترکی داویا داوی چاره سری نکا گوتن چما ناوی تا کردستان و وگراندن و گله گنگشیل سر چه بو دور ترکی بریار دا کو ناوی وج بدلا کو کردستان بکن کوزی عراق باکور عراقی ناویج نکا کردستان کرن باکور عراقی یعنی براستی تشتکی عجیب آیه یعنی چاوا مرج بر شرم دکه جبر هلوستک وره بله که فیصل تو چاوا شروع دکه جبوی تشتی حوجاناکم مرف هر پسپورا ببینه
زانستوان ببینه چیک ببینه اوی گوتنی تو هر گنده ما لمشکینا گریدای دیری که تو یکی بیجه اوی خاله منی او گندی شوانتیر که یانجی تارلیت خود اوی بیجه خلوصی آکار ناند چینا آفسیر که علاقه تونه تشتك يعني باشقه إذا ويا تونه يعني قاعدين وبحثا كر وأقول كردستاني دارن كردستاني آل هلا يعني بربسيارن حرم كردستان تين أنقرة يعني إسطنبول آل نشان دادن وسر دبج وانا بردن چند مهبه و نظام پیشش مهبه چوب بره يعني سالك نبو برز نچوران برزاني وهولوسي آخر لألمانيا هفدو ديتن ولألمانيا لآلا كردستان هبو آلا تركي بها كلاكا هبون يعني أنا دو جوانا بردن يعني والحاصل نيشي عقلية نكاري عقلية أفيا دمك بري دسبيك أردوغان جي دقوت أردوغان سورن يوخ يعني هم نفكرن يعني بلا سري وتنا بد ويش مثلا كرد حال دبه يعني مثلا كردات تنا ويان جي دمك دقوت هگر کردستان لارژانتین آوابه امیل دش در کبن یعنی اویا مجیوان دخوازن انسان حماقا بیجن يعني شو بيجميدين نجات برست الى تركي وان موتيفا بكن يعني اوجي زان تشكي حماقيه تشكي براديه تشتك دبيجن بس كام شربكن شانسا ما يمكن اوجي بشانس كم امثال ونير محتمل كام شرب بازرگانيه بكردستان يردكن کنفرانس استانبول آوا دکن دانستندنه دکن و ناو کردستان انکار دکن بگو امجی بیشانسی همه ام کرد به انسانی ورین محتمل چرا بکن هزار مخابن مرا جیران خواه گوتنه کردی هی دبیجن مخابن مروف جیران خواه ناب جیرم چا مرا اوجی جیرانه منه هم چی بکن بله تشتکی دین تو سرویا بیجی که اورهان یا در باس بن بله ام در باسی مجرد خویا چارم ببن مجرد ما یا چارم لسر جو بايدن جبو رئيسگرتنا مافي مروفان لهمبر اوتوغراسيه پاراستنا دموکراسيه و لهمبر ریلبرگرتنا کورپسیونه قانون و نظام دخوازه چند سالا جاره که کنفرانس که ناف دولتی بیگ بینه افجاره یکمه که کنفرانس که وها دبه جو بایدن دما که جگره اوباما بو و اوباما بوجی و دما کمپانیا هلبجارتنا سرکاتیه ده جی مافی مروان و دموکراتی بونه دقادن ناف دولتی ده دپاراست نهاجی الگور بایدن دنیا ایرو ده دما دولتین نه دموکراتیک هبن نظام دنیای خراب دکن نهاجی جبر کو وی پلان کریه و بهتر او هلد بجیره کی جان ولات و بشداری وی کنفرانس ببه لدور حفده ولاتین افریقا دوی کنفرانس ده بشدار دبن لی بله ترکی تیده تنیه اف یک جی گلک لزورا ترکیه دیچه وک هایوان ج تنبونا دموکراسی لولاتی وان تنبه تفدگرن و شیروه دکنو تقلاد آویجن کنفرانس یکم و نه و ده ما پیشیامه بجداریا سروکین 107 دولتان لسر پلاتفورم دیجیتال بیگ بینه دموکراسیا ترکیه لگور پیوان بایدن لور ده سنفید مایه لگل مجارستان و بلاروس ترکیه لگل مجارستان و بلاروس نو خونده وی کنفرانس نه چین روسیا کره باکور و افغانستان جی نو خونده نه هم ویا چاواد نرخینم کک اوران يعني باورتكم مثلا وكو ولاتك ديمقراطيك به اجيب ماي مانكو چاوا بشداري وی کنفرانس نابن بله جارنا مرو دروه کی دکه مرو جار عوضانه کو دروه
ئاد دووە جارێک دی مرۆڤ بێژە ئەوەمە تشتێکی وا کرد دیتە دەرەو ئاسیا وەختێت بێجێ ئیدی دەرەوەی خۆ باوەڕ دکن ترک ژی bi derewê xwe bawer bûne ku welatekî demokratin feqet wextê dertê nav netewî dertê Avrupa dertê em bêjin biçî Kanada ya jî biçî Brîtanya ya jî biçî Amerîka ya jî van dewletê ku bi rastî bi demokrasiyê kêm zêde bi demokrasiyê tê îdarekirin berê xwe dî wan berê xwe dî sîstemê wan saziyê wan berê xwe dî jiyana însanê wan û berê xwe dî dem û dezgehê wan ku heqet ne wekê êwan û ê xelkê ne wekê hebûdûye feqet ew ji xwe re bawer kirine ku êwan jî wekê xelkê ye feqet xelk dibêje êwe cuda ye ême cuda ye rastiyê xelkê li alîkî rastiyê tirka jî li alîkî eger here zorê wan jî neçe zorê wan jî dem û dezgehê wan sîstemê wan û jiyana wan ne wekê Avrupa'ya ya jî evê ku demokrasî kêm zêde di nava xwe de pêkanîne û kirine şerdê jiyanê ne wekî êwan e eger zorê wan here jî eger neçe jî eger ku biçûne daxilê vî konferansê bibûne tiştekî wê ecayîb çêbûye yani wê xelkê ew li ku tir li ku daz li ku demokrasî li ku Tirkiye li ku jî sîstemekî ku xwedî dem û dezgah bin û jiyana xwe û jiyana milletê xwe û xelkê xwe jî bi vî awê tev digerin û wisa dimeşînin eger ji wan dewleta bûye heqê wan hebû biçûne feqet ne ji wan dewletan û ji ber wî yekê jî ê ku ked û emek ji bo demokrasiyê dana û sîstemekî bo xwe ava kirine naxwazin yek dewletekî wekê Tirkiye biçe wan ava wan şîlo bike. Belê kek Feysal tu li ser veya çi dibêje Tirkî matmayê mayî ku bejdar nebûye ez bi çîrokekî ji war biqal bikim ew çîrokek ê beq û çêlekê hemû zanin beq rojekê dixwaze çêlek dibîne çêlek li ber avê dibîne dinere wa gir mezin falan ya beq ji dixwaze ew jî xwe wek wî bike xwe dinepixîne dikin nak wek wî nabe xwe carek zorê dide xwe û carek demekê diteqe îja rewşa Erdogan piçek hatiye wî de rewşê xwest bive wek yani xwest Tirkî bive wek xwe bidî ber Amerîka yekcana digot ey Amerîka forsa dikir heqareta wan dikir bes wek kek Orhan jî qal kir ev çîka wanî ev haywan ji wan tune haywan ji wan tune ye hala wan bayê felekê tune ye nikarin têkevin ev qilaba evê çîkê yani hesab bikin wek barbarî dikin ez ê bînim çîkê tên êrişî mezela dikin yani li Azerbaycanê di herin êrişî mezelê Ermeniya dikin yani vana heq û sovin da dev jî dî ew mafê mirov falan dev ji wana berdin ji ber wê nikarin têkevin hesab bikin yani deh elçiyê ê dewletan navê wan mijbîr kir welhasil dixwazin ku çîk Osman Kavala bê berdan Erdogan forta xwe dibêje em ê wan person non grata îlan bikin yani wê bira vî welatî ter bikin tabî paşê vegeran hat çîkê welhasil yani ew nakeve ew quluba a însanên demokrat û pêşketî di cî de ye 107 welat hatiye hilbijartin bo 107 ne war 107 welat yani Endonezya heye Pakistan heye Pakistan hesab bikin yani û hin welatê Afrika heye bes Tirkî tune hevde welatên Afrika di nav de ye Tirkî çavekê din tune û forta davîjin û nizam çer dikin werin yani mesela beq û çêlek na wallah heger ku navê jina Kurd ku Kurdistan bikin Bakurê Iraqê ji xwe were li dervî tişta bimînin wê were ceze bixwin her ceza dixwin ma
لچیکێ جەزا دخۆن لە ئەوروپا نەغەماوانە نەتشتێک ینی دکەوت دەردکەوە بله راسته بله راسته گلک سپاس جبو شیروین و ام در باسی خلاخویا پنجاب بن و کند زانن لسر پرسا لسر گفن اردوغان یا ایریشا لسر روج آوا که لبردریه بایدن و پوتین پوچ بو و کند زانن اردوغان دو سه مه داوین گف لسر گفه دخار که جاره کدن ایریشی روجاوای کردستان بکه بلشکری یک مزن بچکین گران لسر سینور نزی کوبانه این ایسا طرفات بجیکر دی پارلمانتو ده مساده 2 سالین دن لشکری خواه بشینه در و حدود خواه ین سوریه ورگرد دوی نافبره ده اردوغان هم پوتین و هم جی بایدن بخواره دیت و شانده یعنی وفت لسر وفته شاند وان هر دو ولاتان وای دمکه گفن اردوغان دیسا سست بونه ایدین مقاله کتنا آخر روجاوای کردستان دیگه به دستور پوتین آ بایدن نویره ایریش بکه دیار اردوغان دستور ورنگرتیه وقتی کت افرین جی پوتین دستور گرد دما کت سرکانی جی و گریسپی جی ترامپ دستور گرد بون هون لسر ویا چی دبیجن بله که کرهانم بتا دست پی بکن بله تلو کردستانه بله yani Türkiye eğer bertek zede diye xo bibîne ji van welatên zirx ve zirxêş nikare birastî tev bigere wekî cenabê te jî kerem kir di meselê Afrînê de îcaze xwe ji Rûsyê girtibû di meselê serêkanî wekî dî jî ji Trump girtibû fakat باور dikim ku hikûmetê nû yê Amerîka û hikûmetê Biden di van mesela de hesas bû û beriyê ku bê îqtidarê jî hinekî çerçeve diyar kirbû ku eger rojekî bê îqtidarê ew ciyê ku ewlûyê bin wê tirka nêzîkê wê neke û bawer dikim li ev dewletên ku balê aboriyê ve aboriyan nav bîsta de li wê jî ew û Tayyip Erdoğan komcivînekî kirin wî komcivînê de hate gotin ku eşkere ji wan re hatiye gotin wê misade nekin ku ji vê wir de tir sinirê xwe fira bikin ya jî dirêj bikin wê Amerîka wî misade neke û باور dikim bi ew şeffaf û helbestê xwe eşkere ji wan re gotin ku wê qebûl nekin wextê ku ew qebûl nekirin jî Rûsya jî yani di nezdê miletê Kurd de naxwaze zêde bikeve xerabiyê çimku helbestê wan ê li Afrînê bi rastî xerab bû wa kir ku Kurd yani bawekî Afrîn ji wan re hiştin û bardan Afrîn cîkî bi rastî jî stratejîk bû û hêviyê Kurda ew bûn ku karibûn li wê bigîjin behra spî ew jî ji bo Tirkiye zor xerab bû û Tirk yani di wî meselê de bi rastî jî serketî bûn ket bi çonê wan ê Afrînê ew deriyê ku li Kobanê heta biçe behra spî karibûn ku bixetmînin divê de jî serkeftî bûn bas Tirk ne tenê Tirk yani dijminê Kurd tenê quwetê wan digîje Kurda karin bi Kurda şerê Kurda bikin fakat wekî dî nikarin şerê miletekî dî bikin û nikarin pêçiyê xwe çawa ji Kurda re ew bikin ji wan miletê dî re ew bikin Yunanistan îro wa eşkere ye ku gelek hinekî ada ku mesela nav de şirîkin ya jî geleke bê silah bin bi silah dikin bi çek dikin û
و تورکیا نکاره تشتکی بکه و یونانستان باوی عسکری جی نقاص شاره یکی ترکایه باوی نفوس خوشی بلکی جه daha yekê Tirka be feqet wetê Tirka nagîje ku îro biçî şerê wan bikin digîje wetê an ancak kare bi Kurda karin İran jî dîsa wisa ye û ji te re bêjim yani do Iraq jî wisa bû Sûriye jî wisa bû feqet dewletekî dîre nikarin şer bikin yani ancak karin şerê Kurda bikin feqet eger ku dewletê mezin zirhêz دهنێکی دەرەدا هەلوەست بکەن بەرتەک نیشان بدەن نکارن بچن ئیرۆ باوەڕ دکم ئەو سیاسەتێک کۆ تورکیا خواستن جارێک دی بچن سەرێکانیە و هەنێکی دیژی حتا بێژن قاموشلی و ڤاندەرێ دیژی ئیشغال بکن یعنی نە رووسیا نە ئەمریکا ڕزا نیشانەدا وەختی کو ئەو ژی نیشانەدا vêge li ciyê xwe rûniştine ka heta pêşa roj de belkî bibin meselê hinekî bazariyê tiştekê dî belkî bêjin wa îmkanê ku Kurd vêge di destê wan dane wan ji destê wan bikin em ê em jî ev derê ku me îşgal jî kiriye em ê vegerin yani karin siyasetekî wisa bikin yani meselê Tirkiye ew e dibe Kurd anasını görmesin. Pera Kurd diya xwe nebînin. Kurd diya xwe nebînin wekê dî çî bi serê wan tê hiç mesele ne. Xabin. Belê kek Feysal tu çi dibêjî? Rast e kek Orhan rast dibêje yani ew politika prensçika temela dîtina Türka esasiya Türka li hemberî Kurda bira Kurd diya xwe nebîne. Bes وەک دەبێ فەلەک هەرتوم لە کوردان ناخە جارنا لە دەولەتا تورکا jî dixe niha dewleta Türka yan ji ez bêjim taybetî Erdogan hem ji dêrê bûye hem camiye bûye ne jaliyê Amerîka bi qebûl tê dîtin ne jaliyê Rûsya hela û Amerîka piştî Biden hat pê ve ew guhê baş kişandin pozî çî kirin û Putin jî وەک dibêjim Tirkiye bi şemara oğlana çevirdi yani Erdogan der ber deriyê du deqal du sê deqal ber deriyê disekin piyatî qet çîk nakî yan jî der programekê yani bi hevrane Putin jêr trîka xwe îşaret kir divê ya wergerîne xarîtek ber wî yani xarîtek pir mezin vana bes pozî wî naşewite yani werê wê îda yani riya şuka ji Amerika hatiye birîn yani hêviya wî zêde tune ye demekê dixwast orta xwe bi ew çîkê çê bike ew balafirgeha Afganistan çîk bike orta xwe xweş bike ew jî nemeşiya û riya wî ketî nav lepê Putin ew jî bernade gotinek pêşgotinek ê Rûsayê dibêje heger tu bi hirça dansê bikir hiç karar dede çi wextê ew dens bikede şa Erdogan jî ketiye wê halê axiren biner hala bê ew çer bikin ha parantezek ez vekim vê derê texmîna min yani ez wek çi hîpoteza yani dewleta Tirkiye jî Erdogan dixwaze Afrînê wek Hatay ilhaq bike yani bi wî şeklî Hatay bike ilhaq bike cîl Erdogan teng bûye yani îdî nikar ekonomî xerab bûye dîplomasî tune ye û nexweş e dixwaze ji xwe rêkî vekin yani ew xwestina êrîşa Rojava hem destê xwe xurt bike û hem jî sib di sib heger ku ew proje wan bi ser keve ku Afrînê îlhaq bikin yan jî bi şeklekî wek Hatay bi Tirkiye girê bidin bi qertê destê xwe zêde bikin مقصد اوان از dibêjim ev e yani hîpotezeke ya Belê gelek spas ji bo şîrova dem wek avê diherike em werin ser mijara xwe ya şişan li Tirkiye li Bakurê Kurdistanê jarî feqîrî
کورتر و برفرهتر دبه یک جسر نویسه مایه و کندزانن سیاست ترکیه یا شر لوان گران رودنه خزینه دولت والا دبه جبر به استقراریا سیاسی و دموکراسی و سیاست دموکراسی دور سرمایه‌دار و سرمیان کل ترکیه هنه یاترم ناکن یعنی پریخوا جی پیاسه دکشینن و درن در به ترکیه جبر وقت ما قلت جبر به استقراریا سیاسی و آبوری پرین ترکیه لهمبر دلار و اورو و لهمبر پرای دنیای کم دبن و وان دم داویش خو پر قیمت وان داکریه ملزمه اساسی ین وک ای صنایع وک بنزین مازوت و انرژی پر بهابویه لگل ویجی معاشن کارکران کارمندان وک خمایه بمليونان كس وكون دزانن كار نابينن جيانا دمها كورونا يجي روشهين خراب تركيا هوارا قل فيغا فيفان دمي داوي دبيجن خورنا بنجهين وكون زانا خورنا بنجهين نانو آفو شكر رونا نام پیجه کردستان اسیان دکن دبیجن آرد پیدا نابه بوی کارا برسا راش یعنی منما پیدا دکن دبیجن آرده دسته مده هم دکنان هم دفروشن پره کجنان تی هم نکارم پی آرد بکرن هر روزی بهای آروان بلند به و روش پر خرابه و روشا گل چاوا بتایبت جیل باکره کردستانی اون سویا چه دبیجن هم جکک فیصل دست پی بکن و دوره که کرها آره از تشتێک تا گوت از دوباره بکەم ینی ڕەوش خراپ بووە ئیدی خودیە فرنێ ناخوازم نانێخوا بفرۆشن ji ber ku wextak difrۆşin nikarin delavayî ard bikirin berê ard 106 TL û bi 670 TL distendin wexta wiya difrۆşin ji delavayî lazim e bi 209 TL bikirin yani nikarin îdî dewsawan tija bikin ji delavayî dibêje em ê bigirin çêtir rewş xerab bûye feqîrî zêde bûye îdî me nizane çi bêje xwedî aliye însanî me bikin û bi taybetî li aliyê me hîn zêde tere werê xuyaye ji ber ku gor dibêjin nan li cê herî erzal Diyarbekir e kîloyê nizam çiqasî 8 euro li cêdin 11 TL'yê falan li bawan 845 welhasil ê herî zehmetî dikşînî jî aliyê me ne û nek qera borsa tunê naxwazin bikirin yani firincî jî naxwazin ji ber ku bifrôşin nikarin dewsayî ard bikirin wê belê Kekorhan tu li ser vê rewşê çi dibêjî wê xelk çawa bikin ya jî xelkê Kurdistanê wê çawa bikin ba min sebebê krîza ewro yani nebûnê kelûpelê jiyana rojana ya jî giranbûnê kelûpelê jiyana rojana di bîngehê wî de şerê navbênê Kurd û Tirkiye û sebebê vî krîzê jî sebebê şerê navbênê Kurd û Tirkiye dîsa yani sebebê esasî ew e welatekî hiç çend dewlemend dibe bile bibe 30 sal 40 sal 100 sal ku miletekî re şer bike ew welat ne dikare bibe welatekî demokrat azad û nekare ji alî eboriyê ve jî bi ser bikeve çimku yani şer perekî zor jere lazim e ew îmkan ew quwet destê Tirkiyeyê jî tune ew îmkan û quwetê ku destê wî de jî heye îlla ji ber ku Kurd bi ser nekevin bi pêk tînin welatekî ku şer têde hebe edalet jî têde tune welatek ku şer têde hebe hiqûq jî têde nîne derekî ku edalet tune be hiqûq tune be yani karmendê wî jî karkerê wî jî nizanin serê wan ser çî balgî vê ye
وقتی که حقوق تنبا هنه کیش در و ناین ام بیجن ترکیه ترم دو بیجن یعنی ناین پرا خرچ ناکن یاجی ام بیجن صنایع چه مایدار دوی دا بسر کردن یاجی آوری خو او کن یعنی باوری خلکی ایدی بترکان نمایه کجدر و سرمایه کی بینوره والفر و برینانه کی یعنی فابریقه کی چیکه و هم او هم ترکیه فایده جیب بینن چونکو نزانن یعنی صبح روش اف دولت و دست دین سر پره وان چاوک و وقت خود دست دانی بر سرمال ارمنه و روما یعنی غرانتی سرمایه خو نابینه ترکیه بروی آویجی ناین لترکیه شور ناکن ادوان حالت دا جی یعنی مسئله کریز کووید هیا و مسئله سالا چوی براسی جی پر حشکباری بو یعنی گنم وکی قاسه کو هلکه هیوید کرنا هات بو و ایرو جی آواد جیانا روزانه دا خو کشت که براستی لهنک جیا وابویه کو مروب نکاره کیلو کی تاماتا بستینه یعنی هنک روزا کیلوی چوی 22 23 25 تاله yani ama tişteki ne normale. Vakti ko ji ek Faysal ji pe pastka yani ervane ko bistine bikennan de froşe carik di bi peri winan nikara ervane ko teqji. Vakti di haqqi karkarana haqqi kre khaniya amej haqqi havene nane ya karabaya yani elektrika vakti di ji gelek jî yani walêbûyê ku Türkiye her zaribe yani vergi daniye ser her tişte eger tu kar bikînekî berûya wê yani bingehê vî krîzê şerê Kurd û Tirkiye eger ev şer dewam bike yani eger hinekî roj baş bibe jî ew rojê demkiye esasî nîne yê baş jî rayedarên Türkiye ya jî birevebirên Türkiye بخو وگرن و د حقوق دنیا دا مسئله ناوا خو کردا مسئله ناوا خو کردستانیا چارەسەر بکن و لسری فکر بکن و ببن يعني کو اف قریز حتى نبى سبب نویه وان بله خلکی واکر کردستان هم جفا شردکشینن و هم جی کنسکونسا شردکشینن دبوهای اکوره به بنگه ده زما ترکیه دکه دولت ترکیه دکه خلکی ترکیه برای خودتن دولت آخوا حکومت آخوا رخنه دکن هوار خلکی کردستان دو جارا مغدورن براستی گلک گرانه که هم بنارن چواده به سپاس جبو شیرویر و لسر و مجاره ام در باسی مجاره خویا داوی ببن یا لسر مجاره مای داوی از باور بله هر سجی نه از هنکی از فوتبال پر حس دکم من ابنو چاجی خواند پر دلیم خوش بو از کیف خوش بوم مجاره ما لسر تیما دال هفدیتنا تیما دال کرده ج سویده و یا آمد سپوره کل آمده هفدیتنا پیکانی بون شانداک ج رببرین آلیگرین رببرین تیما دال کرده زبارم سه روز بره بو لآمده سردانا فوتبال تیما آمد سپوره کرن جرای کمینه که رببرین تیما دال کرده و آمد سپوره دچیفن و دخوازند نابرا هر دو تیمین کرده هفکاری یک پیک بینن و تجربه این هف سود ور بگرن لگور نوچهان روزنامه‌یان هن نوچهین هن روزنامه‌یان دهن واران ده پرنسیبی جیل هف کرنه بیامن اگر که تو انجام جی نگره هف دیدن دیساجی جیه که خوشیه یا نها برز علی فکری شق و برز مهدی چرگن لبر بونا و بالساعة بحساب فوتبالي و به هف دیدنه و
هفکاری آوی بکرنا از بارم و سبای واری برنامه‌وان هیه سبای لسر وی مجاره و برفره بسکنن لهون لسر ویا چت بیجن من نوچوان خواند لسر ویا ولات کلچ اصلان علیکاره سروک تیم دال کرده دبیجه هفدیتنا ما هنکی سپونتانه چبو لی آرمان جامعه و کو ام بکاربن د پیشروجه ده تجربه خو به هفره پار و بکن د پیشروجه ده ام دخوازن جوان خو پیشروجه خو اکادمیین خو لور آوا بکن بخیر دال کرده ام دخوازن لآمده لباجار اندن باکور گلک لیستگوانان درخن بخن ویترینا اوروپای جی گلک لیستگوانین مهنه لأوروپا دلیزن لی بناسنامه کردی ناین ناس کرن ام دخوازن به ناسنامه آوا بکن هون سر بیا چد بیجن تک بیسال بله اجی وقتا زیدش فوتبول فارماکم بله او وقتا او ماچی مزن بس گودارد کم یعنی مرف دکوه هیجانی خوش دبه راسته خوشه زیده جی فهم ناکم بس كيف فهمجي هاد وقته جبر كا جي فهمناك مش خو مهدي إلي سلافة لونادا ما دبيجة تجو فوتبول فهمناك إلي تنها بالي مدي والله فوتبول بكردي خوش السبب برنامج هي خوش عري بله إيجار كيف هم برات مختاق مفينيو شديد لازم أم آلیکاری هفته بکن لازم ام بین با هف کمالین کردان بین با هف فدراسیون آوا بکن فدراسیون بین با هف کنفدراسیون آوا بکن کنفدراسیون بین با هف لوبی کی مزن آوا بکن بوی هاوی شخو اگر ام بوی هاوی پیش هرن ام صفا خورد بکن ام مالی خورد بکن و چاقی کرجدار اولی راحتی بربالی موره اوی نجو کیفا خو مجبورتی وره ایجار كيف منات راست خوش اجي وقت دفكرم وقت موقع از فوتبولي باش فهمناكم فوتبول جي مي هري مازن ايه اسكي فوتبول جي اورهانا كاكورهانا ام بيبي براو بقادينا بلا فينال جويبا بلي كاكورهان تلي سبيعت بيجي از برياوي بيجم دال كرد لگوركم بهيست بلاي اوف ماتشك وهي هجرويا قزنج بكي در كافيس سوبر ليجي لسبب برفره للسر دال كردي ولسر بيها بديتنا برفره بالما برنامج فوتبول بكردي يا تشابر مديا السبب يجن بلي ككورهان والله وقتكم زانبو يبرسك يوسبي برسكرم راستي از جوي برسي وجبرسي ويجي بفارم بله من ویسبه بر تلفن کک فکری کرد گویا و پرسکی وسا پرسکه یعنی اف پیکاتنه دال کرده و یه آمد سیپور یعنی تو چی بیجی تو چی بیجی از اوی بیجیم گو تو چی فکرت کی من والله لگور قناعت من yani senaryo ki çetikim az bejim İlo eko siyasete Diyarbakır buraya vedibin bağımına Kurdistan'ına fakat khasek ve takip dikim dal Kurd tozek beji Kurdistan'ya tuhazın ev tozeki Kurdistan'ı civaki xobukin Türkiye'yi eğer kuvaba xaraba bu ev diramı goxwazi yani tişteki bir plan buya bile va buya bu yani usa ama usa lahavat ya nabavudu fakat wat tişteki kod bejim bikin başa acid bejim wat tişteki gotna bikin başa بله مگوت سوپر لیگ لی نوی سوپر اتانه لسویدی اگر مگوت کو ماچه خو خزانج بکه آن هوی که کلی فکری شخو و که مدیو بیشن روزا براستی جیش فوتبال نزانه جاهلی فوتبالی جاهلی فوتبالی والله هناك وري از جاهلی فوتبال دنیا الفوتبال دنارم و یا اوروبا لسوید نوی سوپر اتانه اگر دال کرد ماچه خو بلاي اوف قزنج بكي ويتك في السوبر اتان هاري بلند نافي آل سفنسكان السوبر ليج مشاج قوت از باورم نيسا برا او رخناش يجمر ورا بلي
ما از باورم ام هاتن داویا مجارین خو و داویا برنامه خو ام سرکفتنه دال کردو آمد سپور دخوازن ام برنگین وان و بهلوستاوان و بالاستکاوان و بهمو ام سربلندن و کیف خوشن براستی سرکفتن جوان را کارک پر هجا و گرام بوها دکن سپاس دکم کک اورهان و کک فیصل هون بشتاری برنامه ما پانوراما هفته بون ام هاتن داویا برنامه خو مالا و آوابه تشتکی داوی هم بیجن؟ از تشکی بیجم؟ بله البنداوی بوم مگوتی بپرسی یعنی گوتنا تی داویه گوتنا داویه ازش بو کارکرین چارپل مدیا بیجم براسپتی مالاوان 1000 جاری آوابه او کاری خوش جیتینن او کارکرین اکیبا چارپل مدیا لبا من وک عسکری بیدنگن یعنی های مجموعتون داویا قمرا نزانن بس ev program giş bisaya wan çêdibe bisaya wan digêje mala me bisaya wan em godar dikin mala wan 1000 cariya babe destê we sax be ekîba çarpeme de bigiştî spas ji were spas ji bo te jî kek Orhan gotina te nedawî spas kim ji ber ku we me kir mêvan îşev û spas ji were ku eger me karibûye dengê xwe giştand be milletê xwe ما تشتكي باش كريا بله gelek spas kek Faysal spas bo spasiyata tiji yek jive time bu az neşaj bim ari teji per alikari once upon a time alikariya teknikiya çarpal medya kiri tiji ihtimame bu ji bo spasiyata dikin her wiha ez spas dikim ji bo temaşevanên me ku heta niha bi me re bû nezanim li Kurdistanê bûye dereng dîsa jî mala we ava ku hûn bi me re bûn wek min destpêka bername jî got em vê bernamê 6 kes bi hevdû re bi dorê em bi rêve dibin ji rêveberiya çarpel medya min got bi rêz Mîrza Akar Sîraç Kirici Mehdî Çilgin Henefî Turan Nîmet Mimtaz Aydin û ez em bi dorê bi rêve dibin em hatin dawiya bernameya xwe spas ji bo we hemiya heta careke din bimînin di xêr û xweşiyê de dema we xweş dilê we herdem geş be spas ji bo we